biasa. Ina yana pura lagi sawai rupana tu lilala mata na siya matinro mata. Sedih ni matinro mata. Kenapa? Karena itu faktor kebiasaan. Iya. Yana tu ampai tau pandrita tak maka da passa jo alemu masam paja subuh 40 subuh. Nah begitu. Ia mu passai alemu masam paja subuh 40 manyaman ya tulomondri. Padahal itu PNS kong kali mutasi. Kalete kampo mabela, ya ko bunga jok kay madare ke bela paga, tapi ya naganda talumpulan na sama cawe-cawe mo sa di. Itu karena sudah terbiasa. Iya na, iya ko beradaptasi nih. Pada mi tu tahu ko pasay sa denon raropoe. Pesa kirun tu tahu sa denon raraka dengan ropoe. Ya ko lalo kidi tutu ga kapo paga, maparatote monro ko ya ta ko tu dena ni mawi. Mabiasa ni nga na. Ay kira. Iya. Aja na to mabela kung kabola misalnya ka pamanu banren na to ya ko to tamu nasa we seru pa sa di teman di makada desa di kabuna karena kenapa sudah terbiasa dengan itu. Mako mati itu kau ke pesantren kada masu mapengajian maga mega ni makada palinga-linga mako mo tu matu narap aja. Iya, jadi ini penting saya kan artinya dalam kehidupan beragama memang penting. Iya. Itu kehidupan beragama mesti berjuang aja nak kada oi marajing de bertahap moki demi tu nurules sisang maka harus suku to ngasampajange suku to baca korange